Langwal chal chung nu accident na mun na ni alai na thial dai Lunglei Road National Highway 54 kong ni a ram lampang Lunglei lam hai di kan nu em lung phu hi kan chiar lo kan nu em langwal chal chung nu ral te kum som hi pakwa sang khat zakwa som sari pariat tru sang khat zakwa somriat pathum Mizoram Wrestling Champion ni som ni panga February sang kha zakwa somriat pakwa dar ni piama helai muna hian motor accident tokin ni som ni peruk February sang kha zakwa somriat pakwa ama ngai sang tu zo fatamin kal santa aborol puite ar walal len tuang kum som thum pani se thun ar wanal tuanga tharuk phunni ni som ni pani thlakwa sang kha zakwa somriat pakwa phuntu group number 2 oime na thia ten an phun ani helai hun hi lai so accident na kor chu ni hei ding lampang thlang lampang hi so lai so tui khur moi te an rekin an siam ani a lai hma son e thlang lama hian accident na khani hei Lunglei Road lampang ani helai kor hi mak khop mai kan hna thial khuami nge rickshaw accident to boka rickshaw chheveka a khal tu po hnar te tihan a soya ha ingliam ani tian leite kan khop bul lo kami scooter in accident to boka satal thin pu mandal bong po helai mun henatla an tal chila san chan dei ni tin ka thian te pathum helai mun hen zuru yan tapal to boka ni helai mun a hen an che che thei khop mai mak top ka chiang e mani hei an ti lo in ka mit nge in ka hu ni ke man u tangwal chal chung nu te accident kumpo hian kan la te hle a ka pa teram kal ho kan huaka kong sira ruang an zala pani nau pang ho kha kal som ru lo nai su an ti ni kala hre ve rang hei ka thei hin thei to ngai lo an